Welcome to my channel. Enjoy watching. Oreo Live, celebrate a day.
Okay po, water break muna tapos video tayo. Y'all having a good time. Simple dance. Put your head on my shoulder.
kitang isayaw ng mabagal. Hawak kamay, pikit mata, sumasabay sa musika. I think of you. I want to be your lady. Like a dream come true. Wanna be with you. Dream, girl, let's leave the sea. That you're the only one for me. It's the night to be true. Can't take my eyes off you. Drop your like head to touch. I wanna hold you so much. Nobody gonna love me better. I'll stick with you forever. Take me high. Let me stick with you. Gusto kitang isayaw ng mabagal. 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 Thank you and good evening! Isa sa inutan po. Dua sa inutan, dua mo na sa inutan, dua. Dua. Sige po. Dalawa. Dalawa. Ma'am, dalawa sa unahan. Go, forward po. Ma'am, dapat kayo. Isang maliit sa unahan. Dito, sa unahan. Yung maliit, dito lang to. Okay. Next po, ganito ha. Next tatlo. Isa sa gitna. Si Ma'am Aileen. Go. Yan, very good. Ma'am, labas ka po. Hindi ka kita. Next, apat. Go. Insert. Okay. Yung naka-violet. Okay na yun. Ma'am, labas ka po. Okay. Kukulan dito isa. Ilan na kayo? Ba't lima na po dyan? Po. Ma'am, atras ko ma'am. Ma'am, yan. Pang-anin ka na po. Okay. Tama si Ma'am S po. Ma'am S. Okay, ma'am. Atras ko po sa likod. Another line kayo. Okay, next. Insert. Ikaw po yung dulo mo. Ikaw na. Okay. Sano, pasok po. Sa gitna. Pasok siya na! Ma'am. Yan, very good. Okay po. Nanay, pasok po nanay. Ano po, labas ka po konti ma'am. Si nanay po, papasok po. Si nanay. Yan, nanay, pasok po. Yan. Sa side po, sa side. Yan. Ma'am, pasok po kayo. Yan, sige pa. Pasok mo pa. Yan, sige pa. Ma'am, labas po yung naka-violet. And yung naka... Yan. Iba po, naka-violet. Lahat naka-violet pa. Ma'am, okay na kayo. Si ma'am. Yan. We share. Don't care. Okay. Ma'am Marie Chris, labas konti. Para kita. Ay, say, ano po? Okay. Sorry, ma. Okay, last one. Lahat sumayaw. Sumayaw, kumalaw ng katawan. Okay, slow lang tayo, slow, bachata. Mga kunting... Move po, move dito. Yes. Ma'am, pakita ka sa akin. Yan. Lahat kayo pakita sa akin, ha? Okay. Ready?
Last one, cool down.